давлат ва ҳукумати ҷумҳурӣ бо мақсади татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат дар бахши сиёсати иҷтимоӣ як қатор барномаҳои мушаххасеро қабул намудааст, ки барои рушди ояндаи он мусоидати бештаре менамояд ва айни замон тадбирҳои андешидашуда муваффақона амалӣ гардида истоданд. минбаъд низ ҳукумати мамлакат дар самти пешрафти сиёсати иҷтимоӣ тадбирҳои муҳиму асосиро рӯи кор оварда, сиёсати худро дар ин самт бо маром идома хоҳад дод. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи маориф аз ҳама имкониятҳо истифода мебарад ва дар сиёсати иҷтимоии кишвар соҳаи илму маорифро яке аз самтҳои афзалиятнок ва калидӣ меҳисобад. зеро мактабу маориф пояи асосии устувории ҳар як давлату миллат ба ҳисоб рафта, ояндаи ҷомеа аз ташаккули илму дониш ва саводнокии ҳар як аъзои он вобаста мебошад. солҳои охир таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа ба китобу китобхонӣ коста гардида, майлу рағбати мардум хоста насли наврас ва мутолиаи асарҳои адабию бадеӣ ва таърихӣ қариб аз байн рафта буд. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушду нумӯи тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа шароити мусоид фароҳам овард. бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар радифи самтҳои гуногуни илму маърифат ба соҳаи китобдорӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. воқеан дар ташаккули андешаи миллӣ ва таҳкими истиқлолият нақши китоб хело бузург аст. маҳз ҳамин дастгириҳои маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат аст, ки солҳои охир соҳаи китобдорӣ, илму ирфон рӯз ба рӯз рӯ ба пешравӣ ниҳодааст. мусаллам аст, ки китоб ин сарчашмаи илму дониш, омили тавсеяи ҷаҳонбинӣ ва маърифатнокии аҳли ҷомеа ба ҳисоб рафта, шахсро дар рӯҳияи инсонпарварию инсондӯстӣ ва дорои одобу ахлоқи ҳамидаи инсонӣ будан талқин менамояд. ҷаҳони маънавии инсонро бою ғанӣ мегардонад. китоб на танҳо махзани илму дониш, роҳи аз худ кардани асосҳои илмҳои гуногун, балки ҳамчун омили муҳими ташаккули шахсият дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва поздоштани арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ мебошад. бо мақсади баландбардоштани маърифатнокӣ ва рӯй овардан ба китобу китобхонӣ, муносибати аҳли ҷомеа хоса хонандагонро ба хондани китоб ва аз ёд кардани порчаҳои назмию насрӣ таъмин намудан ва барои боло бурдани сатҳи маърифатнокӣ, тавсеяи ҷаҳонбинӣ ва сухандонию сухангӯии насли ояндаи кишвар бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шурӯъ аз соли 2019 дар сартосари мамлакат ҳамасола озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст роҳандозӣ гардидааст, ки ин падидаи арзишманд миёни аҳли ҷомеа дастгирӣ ва ҳамовозии амиқу дақиқро ба миён овард. ин аст, ки муддати 5 сол мешавад, ки озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор гардида, ба он доираи васеъи ҷомеа ҷалб ва ҷиҳати ҳавасмандсозии ғолибон аз мактаб сар карда то мақомоти маҳаллию марказии ҳокимияти давлатӣ тадбирҳои амалиро рӯи кор оварданд. бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сартосари мамлакат китобхонаҳои завонавӣ бунёд гардида истодааст, ки барои ҷилои тоза бахшидан ба дунёи маънавии насли наврас ва умуман аҳли ҷомеа мусоидат намуда, барои мунаввар намудани роҳи ояндаи онҳо чун чароғи пурҷило хизмат менамояд. дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Аш низ барои дар сатҳи зарурӣ баргузор гардидани озмуни фуруғи субҳи доноӣ тадбирҳои зарурӣ рӯи кор омада, соласол шумораи довталабон барои иштирок дар ин озмун зиёд мегардад. бубин пиру ҷавон андар шитоб аст, китоб меҷӯяду дар изтироб аст. چی شد که بهر خواندن
انقلاب شد. همه خوشحال و در لب این جواب است. انیسی کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. همه از ابتگاری پیشوا شد که امری پیشوا چون رهنما شد. به مثل آن مقدس های ملی کتاب از نو مقدس تر به ما شد. خوشان که با کتاب در گفتگو است. همیشه عقل و نطقش در نمو است. کتاب رویش نگرداند زی انسان. خوشان که با کتاب در رو برو است. انیسی کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. گذارید شما که ما آگاهی یافتیم شما در آزمون فروغ صبح دانایی در نومیناسیون ادبیات معاصر و سزاوار جای یکم چی شما رو وادار کرد که رو با کتاب و کتابخوانی آورید و آیا در این سن و سال از بر کردن اینقدر آثار ادیبان و شما دشواری نمیده؟ من از خردی به خوندن کتاب شفق و وسیع به اندازه داشتم و میخواستم که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک کنم و خوشبختانه سزاوار جای اول گردیدم. من سر اول مینداری خودم را به سازگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که به ما کودکان و نورسان و جوانان چنین آزمون‌های با نفوذ را راه اندازی نمودند. اولین اصولی که شما رو در راه کتاب و کتابخوانی هدایت نمود راهنمای کی بود؟ اولا مرا آموزگارم غیباب بختاور به این آزمون تهیه نمودند و مادرم نیز در خانه کتاب‌هایی که من مطالعه می‌نمودم هر یکی آن رو به من یعنی مضمونش رو نقل می‌کردند و تشکر خودم را نیز به مادرم می‌رسانم. از خردی به کتاب شوق و وصل داشتم به من نه اونقدر یعنی دشواری نمی‌کرد. من آینده میخوام که به دانشگاه طبی به نام عبدالله ابن سینا داخل شده صاحب کسبی ارزنده گردم و به وطن محبوب خویش صادقانه خدمت نمایم. در اصل هم کتاب منبع علم و دانش، سرچشمه دریای عقل، مخزن فرهنگ ملی، پایه تمدن جهان متمدن، خاصه آینه حیات و کلید در گنج سخن است. کتاب قدرت و توان دارد که انسان را میتواند با ادبیات و فرهنگ، سیاست و اقتصادیات ممالک زیاد آشنا گرداند. توانایی کتاب باز در آن ظاهر می‌گردد که آثار کلاسیکان را در صفحه‌های خود جا نموده تا به ما رسانیده است و ما از این عالم رنگین و پرغناوت جهان معنی به خود می‌گیریم و عالم تفکر خویش را مثل صبح روشن می‌گردانیم. من در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نومیناسیون ادبیات معاصر تاجیک شرکت کردم و سزاوار جای اول گشتم. من از اشعار لایق شعری ازیاد کردم. آمدم در این جهان تا خویش را پیدا کنم، چند روز خویش را با زندگی همپا کنم. گر نتانم مرده ای را زنده سازم بعدی مرگ، قرض باشد یادگاری مرده را احیا کنم. بر دری گر پا نهادم قصد من آن در نبود، قصد من آن بود تا شاید دری دل وا کنم. هر کی را بینا ببینم از پیش راهی شوم، هر کی کوری ناتوان بین هست اگر بینا کنم. روزهایی که نیاوردند در دل درد عشق، از حسابی روزهای عمر استثنا کنم. بگذرم بی درد و حسرت چون بگیرم دستی دوست، چون سری دشمن به دست افتاد زیری پا کنم. آمدم تا هیچ بی پروا نباشم در جهان، هر دم از سود و زیانی زندگی پروا کنم. اگر دقیقاً اندیشه کنیم کتاب رفیق شفیق برای هر یک انسان است. هم در لحظه های تنهایی و هم وزنینی تنها کتاب همدم و همراز ماست. با این معنی عبدالرحمن جامی خیلی خوب فرمودند: خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست،
дар ғамкадаи замона ғамхоре нест. ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳоӣ сад роҳате ҳасту ҳаргиз озоре нест. ман аввалин сол аст ки дар ин озмун иштирок мекунам ва барои ман ҳамаи он муваффақиётҳое ки мисол ҷои аввалро муваффақ гаштам хеле хурсанд шудам, чун ман ин аввалин озмун аст ки дар он иштирок намуда ҷои ифтихориро гирифтам, ине ки ҷои аввалро сазовор шудам. барои ман ин хеле муваффақияти зиёд мебошад. аз номинатсияи адабиёти ҷаҳон тақрибан 80 китобро хондам, аз ҳамаи асарҳои ҳамаи шоирони давлат мутолиа намудам ва 600 байтро. вақте ки дар дили мо шавқу ҳаваси беандоза барои мутолиа намудани китобҳо ҳаст, мо албатта душвориро ҳис карда наметавонем. ман миннатдори худамро ба пешвои муаззими миллат муҳтарами Муъмини Раҳмон мерасонам, ки барои ҳар яки мо яъне ки шаҳрвандони ҷумҳурӣ чунин озмунҳоро барпо намуданд ва ҳар яки мо ба ин нигашта яъне ки кӯшиш мекунем ки барои китобхонӣ шавқу ҳаваси беандоза пайдо мекунем. албатта бо мусоид омадани шароит имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои таълимии ноҳияи Ашт китобхонаҳо бунёд гардида, онҳо бо теъдоди зиёди китобҳои дарсӣ, адабиётҳои илмию оммавӣ ва бадеӣ таъмин гардиданд. шароити ба миён омада имкон фароҳам меоварад то ин ки хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба адабиётҳои зарурӣ дастрасӣ дошта бошанд ва аз онҳо фаровон истифода намоянд. дар муассисаи мо аз асарҳои пешвои миллат сар карда то адабиёти бачагона, адабиёти ҷаҳон, ҳамин намуди адабиёт ба китоб таъмин ҳастем. оиди китоби дарсӣ, оиди мутолиаи китобҳои бадеӣ танқисӣ надорем. соли гузашта як хонандаи мо дар ҷумҳурӣ сазовори ҷои аввал гардид. мас соли ҷорӣ дар муассиса нӯ хонанда сазовори ҷои намоён гирифта рохат ба даври вилоятӣ озмуни фуруғи супиданоӣ рохат гирифтанд. ҳаракат мекунем ки соли ҷорӣ низ дар ҷумҳурӣ сазовори ҷои намоён гардем. боиси зикр аст ки дар ягон давру замон бекитоб наметавон ғизои маънавӣ гирифт ва зиндагии рангинро тасаввур намуд. миёни мардум мақоли маъмулу машҳуре ҷой дорад ки мегӯянд хонаи бекитоб рӯзи беофтоб аст. хушбахтона ин анъанаи неки гузаштагон, яъне санъати китобдорию сухансозӣ имрӯз низ дар тоҷикистони соҳибистиқлоли мо мавқеи шоиста дорад ва бо ибтикори бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, миллати фарҳангсолору маърифатпарвари тоҷик боз ба асли худ баргашт ва дар роҳи худшиносии миллӣ арҷ гузоштан ба мероси бои пурғановати гузаштагону имрӯзиёни худ рӯ оварда ҷаҳони маънавии хешро тавассути мутолиаи китоб пургӯҳару пурнаҳкат мегардонад. беҳтарин ёри вафодор китоб аст китоб, ёри безаҳмату озор китоб аст китоб.